Ang Ananto Jamatia. Ang Tripura Idol Top 5 Finalist Inka. Ani kami Inka Tiari Mairang Katharpara, Amarpur Subdivision. Ang Shillong Morning Star College so ani graduation complete kai phayu anthropology honors nage. Ani hobbies Inka singing, they traveling rock. Ang bike rock salogoi jaga ketal naimani rock. They explore kaiwani jaga ketal rock. Ang belai ni sajago. Ingke ang mohan mosne rock thokjage. Ang Tripura Idol Top Finalist mani yagulo ang belai khakjangkha. Tamani ingke ani jara friend circle tongnai borok belai nano support khaika tabok suk jora support khainu tongkho especially ani parents rok ani jara protibeshi nok gandar gindi tongnai rok plus ani parani borok ani age ni schoolmate rok age para rok haini rsabo mane kisa rok rsai tongo ingke ang jokonte depasora English medium school ni tongo Holy Cross aro jokon tang admission ngi kha apro ingke competition rok ma khaible school rok ingke aro ang first position rok phayu rsa boi ang kok borok ni bisingo je singer chajagmani ba rsamung khana thokjagmani singer kha Bishwanath sir boni rsamung rok nang belai ken khana thokjage rsamung to kabang manu boni khana thok nu tongu but ani bakhao je nangmani kuk rsamung kha o khumbubar hi humani o khumbubar kuchuk bede go barkha nang bai baksha chukti khele kholkhamwang no TTADC hafangno ang belai khan bukhabai hambai maro tomani ke sing jara tabok yu tongnai borokno of platform romani bangai Tripura Idol hi age season 1 of belai thangkha belai khen kaham ka season 1 bu belai khen resam kaham resawi thangbai ka sini first season winner majara aro jaga bo participate khaini ro getabok sing season 2 o phaiwi tongo season 2 bo askhene sakha je belai kha ani bokha khosogoi na ang hambai maro TTADC hafang songno. Ladies and gentlemen, tabok naron baskang otubitongo Ananto Jamatia on the stage, please. Jota yapak horline win bagay. Come on.
बायथांनि गथमा बायथांनि गथमा हो हमजाग मगरैखे हमजाग लाखामनो हमजाग मगरैखे 사탕의 비신의 파이카 사장의 공원 뜨마카디카 호 비시 사탕의 비신의 파이카 사장의 공원 뜨마카디카 हमजाग मगरैखे